bwakwa mulibiria wa Meru TV uri na rukiriro dhongi wa Jumaa ili tariki 10 mwezi ni 10 mwaka ni 2025 kako wacheweni kile ntitasi ya Meru TV rukire betawa tiri mbabu na tukiambia ntitasi yetu akari na tori bakauriene na Andiriana Kengu East isiyombunge Kaigembe Central bali na kuiro kunene nyuma ya ikengi bestima kwa mbele ya kwenjelwa ntereu harapa kalete bonene mubunge wondan kile nikilapa kuwa batona stima ringi mwandiki wetu wanteto kuma midio ya Igembe murithi waba nubina riboti akari na turi ba Igembe Central mono nture na ya diara ni balikiti kumira na kugirwa gukwinge nontu ba ikingi biestima bila batona ku manthiguru yombirwe byambiritie gukinyano na gwikirwa nthiguru na kwinjerwa nikenda stima ikomba gukurukira guntu guku Uinkari ambukari wa Ndiala kana ndeo mwenyeji wa Ndiala ingwete kiato ikira stima na ate to frustrate burabange be yaba to tiatwe to indaile masteti kana to toriari ketha stima no iketira yaga stima setera ra nyumba ni Ndiala na ta stima sokelogera ra nyumba na te stima kwa hivyo ingwete ke mheshimiwa no kwalelio kona nture tu te miaka mingi tena kumandira ombo totona weru ta ine itara mbere na imweshimiwa kelo retete yo babengi batu promise tena imantu ya takarika tutane nyarota lakini thayo kolelia nture thai ni tete na mbere kona ve kingi ya capital biekeri kone kingi be ombi biekeri na process ya kayetete boya nkuromba tu contractor wa process ya gutwekera waya kale marenge ya antiro twekera waya twetha nkoro seto sikiba soboya nontu nkwana na nkoro marinya ya entero direct kuma marinya kuma ikingi biraikirwa kwa hivyo ntisina ta onto contractor maroma ntuko inkai nenkini nko hope that okilogera ntugo in ngwetikia mheshimiwa wetu akaibanga contractor yake ya nawaya ntora yonda na goto gorogaro kire to koleli kingi to konata kwa yitireya kwa hivyo iromba yako ni wayise yange nonto ikingi biekirwa igenda tuteka luso tuteka ona yaka tutekero nonto twekero ikingi ni to were tu mheshimiwa by the way to nginya we ya twekero ikingi ya bito biona kwa hivyo nkona wana nkoro yo twekero ikingi na turetere na tari ya contractor aya waya kuma uturetere transformer yetu akari baba Ndiara bakiaria na mitambo yetu ni barekitie gucokeria mubunge wa guntuku nkatho uria wikenya Jordan Kiri nontu bakubaretera stima nturene iria bakuna ni bakomba kuritanguki ciao uria kwagirite na gitumi nontu bibarari mugundune igitene rinene tucokeria mheshimiwa wetu kile nkatho nontu bakwitha itokona kwena process ya kuendelea kwa tu ya kingi bya stima twegerinya bya umba this means that so it that on the process ya to tela nzirene atwekira stima korukwa to Ndiala to kuria miaka mingi toke promise wa stima na baba ingewe ya twira itarakura tokae wa stima toka promise lakini tutekinyela kona stima yabo atonete na nkorwembea amwe nabo akari na turi bakaurine ni bacoketie nkatho nontu bo stima ciao ciombere gukinya na thai orindi ni ciakanite na ikaitherwo ikibateithagia na njira mwanya gukurukira utongerie ne bwa Ndani Kiri mando stima nture ni turite itarira ya buruete na stima na te yonka kinya nturinge Ndiala murene na ukwonda kwa yani transformer isiyete na uni ngwande motoria na imbonete na tima ntwa kwirwa stima isireyire ende atucogeire mheshimiwa Ndani Kiri nkatho nontu thai twethe kuritangwe cietu tukithiri cukuru batu no twe tukarura tungwetu tu na tukiona tungwe no tururi nyinyo cibietu saluni cietu manto ya mengi atu na umo ciari twote manto ya kuthoma kiundune ringi no kuona riu stima ireire ndi tena ya mengi no ucogeri mheshimiwa nkatho twina transformer ya Ndiala yu ni njaro twina transformer murene yu ni njaro na twina transformer ingi ya yeterwe ya twakira wala thai antu atatethrukire nio au na kinya yo antu 90 kuma kiri yo bakanyo stima baberu nontu mheshimiwa narawe bonka muntu tina stima nturene yo ndibia kirwe murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri yone ya Igembe kuthuki Igembe Central
Nkatho cia mwanya murithi wa bana to barigwotu na njira inkinyaneru na tutanambere na nteto cietu Ruth Kawira Kirigia uramu ni mwerekeire wa netkiwa hawatanirite na ikundi bingi Kathumba kuma Meru ne bakinyite ntere cia Kirogine wadini ya Bogeta cio bunge kia South Imenti na kinya waziri wa urimi Meru Janaro Gatangwe na bakongwirite urimi wa mikwasi ya mikwa na kinya kutariri mawaya yarayumana cia na urimi wa mikwasi ni mauntu ya watimbaru ni waziri wa urimi Janaro Gatangwe na kinya DCC wa sub-county ya Albogeta. Yabra mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma au tariri. Nawe Ruth Kawira Kirigia mwerekeri wa gikundi gitiga kithirikari kia Netcare agwatanirite na ikundi bingi nkabo muthenya jwa narua ni bakinyite ntere cia kothine ireri ya Bogeta ya Bagaiti kiri gicigo mbunge gia South Imenti ni bethirite bagikungwira mikwachi ya Kimiru bethirite bakianda kwa kagita na kinya kuonania bya kuria biumanagia na mikwachi iji kwa Netcare na project ichi tujite ku launch narua ni Kasava. Netcare ni founder member tuli ni partnership na Chanua Farmer na gikundi giki gitwa Kiroko Self Group na gikundi giki kia area managers bantu reji na no twambiritie na mitira twandite ya umete ofisi yetu Netcare twandonetete lakini twekweja ndategera tona mutejo te kumenyerwa guterio jukura bwega. Number 2 okwandithia muntu muti so akajo menyera akireja gambi. That is what twariria gikundi turetikanirie ibande migwashie na gintu kia mbere no mwanka tuthithie demo farm nikenda bamenya kwandithwa bamenyere gikora benda baoni the process so itwathithire last year May mwanka narua na migwashie kora na narua tukujite ku celebrate ntuko ya narua tukujite kurugura wandithwa mikwachie yetu ya Kimiru nontu ni irio biria Amiru twaero imurungu into bira tugaga nyabitugaerwa na nyambura ekanyia bitiendanga ye nyingi batwe tole antu bara baitango geci environment itugwikira na tukera antu betu twambirie kuanda mite na tukianda na irio ja mikwashie nontu nyanga ye kwaura abiendereaga kuruki batariritie mawega Kathumba jethirite jakijania na kimera kia mikwachie na kuromba arimi aja county jinandi gukumbatira urimi bubu bwa mikwachie mikwachie jote kwenda mbure nyingi taye twandite abona twakithajo uriro itari mwaki na mugwachie jote na mirimo mingi na mugwachie jote kuria kurimirwa go kwingi na mugwachie jote kuria kuirwa mugwachie wajo ando joikira terine punga teriete na thina ijo gukora na within mieri 9 to 12 months mugwashi ijo kurire kuma 1960s ura tuije gutana mirimo ta BP and diabetes toga mirimo ne achungu na ito achokira kurania atire mirimo ya achungu yejire na atia mirimo ya achungu yejire na UMBP na mbi gotwika tuguterejaga ura twaya gintwire tukara ura achungu barijaga antu ibande migwashi antu ibare migwashi na bamenye mugwashie kinyi biashara ijo kuongetwe na into bibinge mugwashie ijo kuthithia rangi ya gwaka nyomba ijo kuthithia nguru kinyi ijo tomairwa jole nguru tanya kugwatithania makaraja jetaga mburikwet mugwashie ijo kuma industry of starch gutumirwa kirima industry ijo kuma mutu ijo kuma chapati kila kitu na chapati ya mugwashie ni ombega kire chapati engano nonto mugwashie ijo tena gluten kwa kinyanto baraweta sibitali bakanu ja chapati ya ngano babati batumire mugwashi ni kiatho kinya gigukinyini DCC wa sub-county ya Bogeta na Janaro Gatangwe ura ni minister wa urimi ni ara kinyabo bethirite bakigwata mbaru urimi bubu bwa mikwachie na kinya gwita mataro kiri ya Miru and kulingana na penye rais alisema tusaidie watu wetu wafanye kilimo biashara. Tunaungana na tumeangalia ya kwamba Meru kuendelea lazima tufanye kazi ya kilimo na tufanye kilimo biashara. Meru I think is the Canaan of Kenya. Bajo Meru nande ituraitiria kiwango kingi. Bajo tutakurima na eno ntubakuria jaga bya kuria ke ira itagwa subsistence farming. Turaitiria rebo nenge ya kuga nande urimi wetu ni kilimo biashara. Na tukithithagia value addition na ibo kumenya orua
ira yetu gwetwa aggregation center KIPS ndendera ruterwa ruire ikarugurwa into bibia tu bionda tukurima turenda gweta tu bigekirwa factory reno bia processor bira bikumbika biu binge bigekirwa kire cold storage nikenda bigetera rira be igaitia na ndi tukendie gita riu kwa tutendanga ginto bietu na bei ya guta ira itagwa bei yogoro batu tuweka into bietu na ara KIPS na twina other aggregation centers kidogo na tuweka into bietu nikia tumitukuga watu value addition na manto ja agribusiness ijo tukuga jaka turetera baita Meru na ngavana wetu jau ijo jai program na yawe ya gukiria urimi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibuya sana Jeff Gituma na ikundi byantu bekuru bakuru na kinyantu bamawathe niba mukirite mbeu cia mpempe kuma kire Daktari Bucha urano kumerire mata itike mubunge si mbunge kya North Daktari Bucha akiaria awete abwethu nikenda gutetheria ntu barabati usiumba na kinya kutira kurina byakura byakwana kuloki Daktari Bucha na ikirita kaliba wirane hati habatethia nkuluki hadhurwa mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambe no ina riboti kuruba hamwe na ikundi bya antu bamawathe ni bagunekete na mbeu cia kuhanda kumana na muociaca na kumereria mategete kia mubungu wa North Ndagitari Patrick Bucha itagari ajukitie onde nayo mbura yambirite kura arimi bakibangania gweta miundene kuhanda mbeu ciao kuruba bakionera gikeno kiao kumana na itagari ria kiao ria Bucha ria gutamburukia njara ya utethio kirebo kwithira tikaingi barikanagwa Keiboga mono patire kimwenda no ntubwethuganio rira mwathani arakutharimire gucwira aciari mbeu igitarira muntu akuria nkanda cia kuthandura cia miromo erendi utire cheta kugurwa thokoni angwenda okwira munene utwita antu araja bwega gwita kugura mpempe cia kuthandura mwezi mwana ntubagumba mbeu no ntundathuranirite mbeu ya kuthandura ni ari nyomba ni ndeterete kuanda na mwathani akutharime na 2027 turi amwe na ugwe guti gintu kingi gikiega ja kureterwa mbeu no ntukinyoretwa mutu ngima ukaruga ogoro wikinya rukire tha moyo tenda kuria kairi lakini oretwa mbeu jeji ukanda ukaria ninya mutu ya karumiro no ntumpempe thire mundene utemunire gwakia na inyaka mutu othia mpempe nyingi na nuko ni muko jwa kiro ijirire muko jwa kiro ijirire twa kuri inje nyingi mono ambwire na twambirite bwega na thithia ririega iji ikorokete mbecha cia kunenkerwa rukire wikinya tha ingi icithiririe mission panda ni mutaratara Bucha itithite na mbere kire ikundi mwanya gicigo bunge kia North moroto jowe juri kuona antu baumite njaite guciumba wamwe na ekuruba ne bakuona mweke jwa kuanda jabangi antu ba disability batirikanawa ukona mtu orikana disability mtu mwega bwana asifiwe nuntu nukumenya antu ba disability rimwe muntu atebarikana nuntu no geure no are mugikuria ndingira kura ntu kwekura ankarikane bara na maguru utekwona no orikana antu baba na muntu ura wejite nthigurune warikana antu yabo injecho nago gukara ura njecho akari na Murungu akutharime na mutano baba kiu ukwenda Murungu akujuriria nuntu ria muntu akurikana nja na akarikana kenda tukwata inya irazima tuande mbeu bamami na bababa betu maromba jetu na jara inya tukurombera mweshimiwa kanisene aja mbije Murungu akaja igwa na akamuthithiria mantu ja manene kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi ndakora muntu mana Ibuya sana Mutugi Okiambi nonto baribotu na mungade mwila urano ni mutongoria kuma Igembe Central na kinya mwati mbaru wa waringavana Omeru Peter Munya na menerete bone no tongoria bwa county ya Meru Rungurwa ngavana mutumanto ilingia aramula uwete nto ilingia kumaroto nyobisine utiweti na mbere akari barona kiriwe nkuluki na uwete ngavana mutuma neziti akiendera mno amemba bakanisa ya Methodist na uteaniria bange mwandikweto wa Nteto kuma milio ya Igembe mukiro nkonja nwewe nasio Burukia mauro mbese isi yete thai nkumenya ni tete okinya
nareke na manto yara ya nini ya ureverendi ya Methodist ya mbi hata ya alweli wa wananchi na akienda kwaria rais amwira batu tunataka eti hii na hiyo tupatie Meru County. Ni Mung'athia Muila mutongoria wa Nterese Gembe Central na kinya arimo watisa wa ura wari mugavana wa ukabere no Peter Gatira Munya ndi akionekana ponene kumeneria utongoria buri kwa gavana Mutuma Ntwethingia wa Munkathai utekio Meru yona kawikumiria na indi akiburaburira thirikari tiri akiwabo utekio bena kyo kirabomba kwithia bakiwa nibonete kiri utongoria bu Mutuma Ntwethingia baterongo anasie barombe murunguo barombe murungu abanekere njerembea na abanekere utongoria bura bukethera bubu boya no ntibo kuona kinya utongoria bwetu ba Meru County buko yumba kwa wakati si ndio sinaona yote ina yumba Meru County hata eteriera kinya Meru County eteriera re twera ira thirere kinya Meru ni thirera kweretu atambulikana tukavukana na Kiambu tukalinganisha na sai hakuna kitu kama hiyo atatengeneza tuone nimbio ambere anto baita mudhara sibitari bako hao wekera nini mkienda hata watu wakupiga siasa wapige wakiwa wanajua wanaongea nini kimo tomato bitu eregerete kato na budget yake ya mimi naona watu wakisema tu eregerete ibakuyo tu eregerete muno lakini mwangaza yote hiyo ndio nani nako kaitene kawende na urete nduke mbethe kaisa kakuri koyo akabomere na bombe kwethia ne bakoya kura cio taura baumaira maandamano kenda bomba kwethia ne bakurta utongoria boboru burabure kwa nonto ni kura sikomba kwaria muka utukinyete na witina mbere no bubukareto ni utongoria bara nduke mbethe bathurite sana jinsi hao kidogo nimeona vile wanasukua kura wasikui vile wanaandamana mkienda ake baisio myo manyalongweto ile kaite amba ni kura otinchoma ote iya otikuikia kinya Mung'athia Muila iya gabo itawikia mutongoria nge iya umete ko kana umete ko bonde bathikirwe omuntu aya gathikirwe na wona ito etaboboya kure ku ne ite amba nara maandamano tutuyenda ringi eitari maandamano akia kuoya kura no sense utongoria bura bwikuo kana obongela ka obwikira inya kuringana na bura ukona wengwa wemwe lakini tuyo kikapisa tuyo kura tuyo kikapisa tuyo longweto tuineo na twebe mno unku motolo ina atumete na atuetite Keri Potra Meru TV kumadhathi mwene njia wandi Gembe Central beta mokiri onkonja Ibo ya mukiri onkonja na laji mwendia urano ene murungamiri wa ithurano kikiama kia bas na itemokana Rais William Ruto na munini owe Profesa Kithure Kindiki hati batu yuli mawira ni jaraba yene Meru kiriduunga ya Meru ntuku ya kiumia Andrew kinyarira Meru baliongete kirigaro ya Rais nera kinya laji mwendia uwitekethira batu yuli mawira ni yau utongeria bwabiama na kinya tongoria baba watambaru batiti kwa ni ya Meru ringi mwali kwetu wanteto Jeff Gituma nuinasi nawe Alhaji Mwendia na uria urungamirite ithurano kiamene kia Ambas na itite mukana kiri President William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki na kuga aregani na thirikari iu ni bethirite bagitambia nkuma thirikari iu ni egwita mawira ne ake na batithira bakijojuria niarana nde Alhaji akuria President William Ruto kujuria mawira ne kanirite na Meru ntuku ya kiumia ri kaunti ya Meru na kinya jaria bekanire na Meru garune yawe ntere cha Nairobi mbere Rais wa Nthiguru His Excellency William Samoei Ruto na nchoke mbere His Excellency the Deputy President Kindiki nkuma ere tambetwe goko ni ati thirikari ya Kenya Kwanza ni thirikari ya orongo thirikari ya tutatenga tumetenga tutafanya iki na kile kingine keu ikiobokuruwa na keo ikiobokuru ithirua ndeja kubuira uju ibo bange nie Meru ibo me promesete into bibinge mono kethra bote kwenda apinsani benu bonaga kugwata ngogeu bo promesete kuthithia Meru ichiamberia nandi
butekeje go qualify antu bau o baugaga bategwitikia ngugi cionthe cieri ikathithwa ni aria ugite okeja kwithira mawirane jau jatithira jakiujurua atongeria bamiru bagwataga mbaru President William Ruto kabakethira bakithira gisiasa na kinya biama bionthe bimugwataga mbaru. Na mbere His Excellency President William Samoei Ruto kagita gaka no urage political careers no uthirie career cia bamiru no uthirie career ya Gavana Mutumanto Thinkia no uthirie career cia jumbe baraba Imiru no uthirie careers cia MCAs baraba Imiru na no uthirie career na wethi antu bara bonthe proponents kana baraba gwitikitie bae kaire antu batemenya gwitikikwa Miru. Nkuruki Alhaji Mwendia no rite president akeja gwitira Miru maendeleo mwaka jwa mwiso ni untu bakathugania karetete maragita aringirwa kura ethire akijajukia na kuja chokia Nairobi kuritira Amiru ngugi no getera chikinya mwaka jwa muthia maragita je kwa nthiguru gutweka negitare athira barabara itira thithwa ithurano bia kuruka project ira cionthe itiganirwa project ciamberie nande mbere kura ikinya project iu ciethire igukinyanira keu no kyo kiumba gututuma antu beto baga confidence na baotwe bara turi proponents baku ikyo gituma baga confidence na ogwe ya mutongeria wa nthi ikyo gituma baga confidence na munini waku kithure kindiki ikyo gatuma baga confidence na Gavana wa Miru na bunge ba Miru na MCAs ba Miru bwe bakenda bwe 10 ndambere the person of the president na deputy president leranto bakoria manto ya SHA leranto bakoria manto ya affordable housing leranto bakoria manto ya CBC leranto ba question manto manager ya ukarika Kenya ibatige kuonwa egitare onda ya anthu itobwerete kinya batu kuthikira antu na twabathikira tukorania ikwethira kwina uma mantu na jau bakuga waigua antu ba complain SHA waigua antu ba complain CBC waigua antu ba complain ne gikina kira kingi nthie tuciorie ni kuomba kwethira kwina uma mantu na jau tukarekebisha itobwerete gutiga gukana gaki kugora manjabui ituthikire kinya consumers ba services ira tukwejana na tugacioria kundi they be right na ketha bat right tukabere sankuruki mwankanto bakaigwa let's not brand muntu wonde oro question ya mundu wa thirikari na wange anto bena akie kuthugania mantu jaraba kwenda anto bena right ya gwita na njira raba kwenda ni akie to na tukuba convince uba kuthithia probably it's wrong ne tuwe na responsibility ya kuba convince nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na riboti ya Jeff Gituma ni tukira katanta kirente tosieto rukire rurare ibiro wina kaita kakea bitawa tiri babu